Sulawesi Kutaraja. Yo 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 di Banda Aceh. Nyolon kisah kota Banda Aceh. Belanda geubah jadi Kutaraja. Badai pas Januari aitan sepensifur. Tanda Belanda sudah jadi raja. Nyo bangsa Aceh, bangsa gagah dan merdeka. Hana getakot mesi angin ke kabe Belanda. Watelon ubit lage rusa tamong lambanda, lage rimong gebau kota. Bileh mate lam genegom kamo hantom kalon Banda. Sinana cakra donya gunongan ngon pintu. Kampung Sultan, Keraton Tamong Pekan Aceh. Kampung Kandang, tempat hamba sahaya Sultan. Kampung Merdu Hate, tempat pejabat Sultan. Kampung Jawa, tempat pedagang luangon dalam. Kampung Pande asainan Aceh, wate urang Gujarat mendarat. Gepegah lam bahasa India, aja lama-lama kejet ke Aceh. Kampung Kedah Sinan, na awak Malayangon India. Di sinan na kuil Palani Andawer. Di Kampung Penayong na awak Hokien. Di sinan Vihara Dharma, Bakingon Pulau Gajah. Gereja Hate Kudus, non Metodis, Nacit di Banda. Masjid Raya Blah, Unen Krum Aceh. Ule Balang Jiteku, Kali Mali Konade.
5 Masjid Raya.